got a whole lot on my mind. I know that you're real busy, but I promise I won't take much of your time. But Lord, I need a little grace to help me make it through. I need to feel that kind of love that only comes from you. If you'll just squeeze my hand, let me feel. Kale usa chikino na mwa bidaka. Ena bukuni. Loka ni mata wa turanga. You said you'd never. Rauna numa saka chikino lube ratu. Me baka lele di saka mai na wanga tambu na wanga besi ni wundwa saka mburno. Sa mai kele saka chikino na mata zo. Ne kamisa ni sibi na kende na. Storms of life sometimes won't let the sun shine through. Sa tambo sa kachikumai na bono saka i punsa lebu buana ngon turanga na ratu tuino. Kau na kena turanga kan kenta mata mengusunra na wakamni na lubenda na ratu. Kalau ngata sikut sa kachiko na itiko baka turanga na ngon ngon turanga na punsa lebu buana ngon turanga na ratu tuino do. Dono binaka sa kachiko managa na nakini kamunanga dahil sa kachiko na chiko baturanga mana hindi na isa tama sa kachiko na kamunanga na kamunanga sa kalehu kaliu indua sandua amundo do pinaksa. I remember when I came to you with a heart so black with sin. Oh, the night you turned my life around, it seemed you made me over new. The mercy that you showed me, Lord, kept me coming back to you. If you'll just squeeze my hand,
know your life on earth was trouble. Only you could know the pain. You weren't afraid to face the devil. You were no stranger to the rain. So go rest high on that mountain. The sun, your work on earth is done. Go to heaven and shout love for the Father and the Son. Oh, how we cried the day you left us. We gathered round your grave to grieve. Wish I could see the angels' faces when they hear your sweet voice sing. So go rest high on that mountain. The sun, your work on earth is done. Go to Era lembra tu ibu malamu. heaven and shout. Ang mata bos niya sana mga turang marewa. Ano nang ray tutu ba turang ito kay nera mata takas sa turang mata turang na. Ano lang man ito ibu so na to. Yan ang bos niya sana kaya to sa kumay. Kasi nga sampai kahilikin na. At ginagawa ko yung gagawin ko yan. Ito, wala din ako. Doon din ako. Pagkatanasa. Ay, wala ko. Sa tilis ko. Nabi mo si Chuo. Naman niya rin ka. But in the last 2 years, we're very blessed to have spent quite some time with him. As we all know, Rangarati was not about bombings and he beat around the bush. He was very direct. So we first came to him to find out about the story of Syria. He simply said, oh, it's an old relationship. You belong to us. And from then onwards, he was everything he said was amazing that he lived his word. He was very straight. Pero hindi ko dito ako sa kailangan ko na diya sa. Pero nung natin kung tigikilin ko na ko tigikilin. Sabi na ito lumay, kaya ako sa lumay. Nalaw ko. Leo sa ito ko tigikilin ko eh. Ang tungkaran ko na mga sa mga tulong mo rin. Kanigi mo naman na pa kinik katun. Naman ko rin rin yung matulong sa awa. Hindi ko rin rin ko katulong ko na katulong naman kung pusa. Kaya sa mga tulong sa mga raw. Daga orang yang asal boleh, mana turun asal berapa, mengikutkan atau sahabat itu, endo satu nak sahabat itu, endo roman serta buat, roman serta penuh, roman serta lalu. So kung nino na sa amin linggo, minawagkan ka. Ano ba yan? Malalato. Kaya, yung tentang mendarman sa lagatigo, kaya ka lang, mendarman sa lagatigo. Malalakan na. At ka na matagalili, saya kumibal. Saka. May saya na nabugan na malalato. Ang brand sa, nangunod sa ating brand, ang terangin sa. Nangunod mo na rato. May saya na, kung nabugan na malalato. Parang ikaw, kaya mo malalato. Nindua sa may soso, and ang dalang soso,
soso sana bukile mo na soso ini man balo ka sangele ano ko ya ke ba ka ndun ni tempat itu gele ke ba pa sa soso ke sa ti ke saya ni tempat pa karena wanti bentar itu mau malu itu ini kalau karena kita tahu tahu itu di kalau di pusat kayak kan kurang ini orang kaya Paya gue itu komentar. Itu nggak ada ala penambali liura, tapi itu ino, mereka lihat malu kopi cuma penambali. Mencari semua itu saling batu orang kaya, waktu Indo itu berseturan. Memang itu. Sakit semua yang diberi berseturan. Orang kaya itu waktu ini kan terus ada di pemakai. Karena itu ditambah memang orang kaya itu berapa? Kita ada di pemakai. Dan pemakai, dan pemakai matanya. Kepala nama dua, yang nak hilang pada negara-negara tu, di tanah-tanah itu, harus lupa betul macam tu, ia ada sempurna. Tekan itu orang malara tu, ya orang kan, saya sempurna orang tu belum lupa. Dan kami tiru orang anak kita negara-negara tu. Sama itu begitulah posisi mereka. Bersama dengan satu lagi wanita, itu tahu, itu sama wanita. Nombor sembilan macam itu. Kau tahu, kau tahu tamu tu mendorong tamu. Kau undang semua kau tahu, kau rida, misalnya semua. Marah. Walaupun orang itu bisa rusuh kalau betul itu ramai. Bisa kalau betul itu ramai lembut. Ang rumah kayo nyo doon ni Muna. Sila talin ko yung unang kung tahu. Kung sa lulusan naman, tang nga si Wilson. Ang rumah na sarang ni Muna, tahu Wilson. Kailangan, hindi Muna mo Wilson. Sa kata-kata, kawa-kawa. Hoy! Patay mo na ito, nasa kayo, mali ko na maraming magawa na bako. O dahil na ikaw, dahil ito ito. Ang kami pas na kayo. O sinikilang kayo naman. Di ako na kayo. Kasar lagi, membawa batu. Kalau kita bergerak dalam itu, para membuat batu. Sawo itu salah. Bela, sampai dulu pernah kan, ini tahu sebelum ada Wilson. Bela itu yang kita perlu, memang kan itu kita masih tidak perlu. Lalu kita makan sawo itu yang itu. Bela Wilson, bela itu ini. Bela sama mereka. Ya bisa, tapi Ibaratnya memang, dia bisa dia berdua di bawah, tak orang. Bisa bisa orang. Awal itu, kalau mereka dalam masa, rumah itu rumah yang sedang dari nama dia. Yesus berkata kita mata menaka kantin. Konstantina na kaya pinala. Au salesir ko pole wala kay bunga. Doon kinamahal. Siya tala ba ng nalaman ng isa. Siya daw wala sa itawan ng mga. Siya nito ni Banguwa sa kapuan ng Galya. Siya na pala ng kailangan. Siya na mundo. Ang rumara, ang tawag ng bulan, ito yung mga bulan. Ito weekend, doon tayo na yan, umatak na kami. Sabi na kayo dito na, sa isip, dalawa na kayo. Doon kinumara, yung mapupunan. Kaya may ulit kami na tayo, kinumara. Sure.
lost